Dragi prijatelji, ja sam pripovjedačica bajki i priča za djecu i odrasle Elizabeta Alković. Stanujem u Slavonskom Brodu i šaljem vam veliki topli pozdrav iz Slavonije i s vama ću danas podijeliti jednu posebno nježnu i lijepu priču naše, ali koliko naše, toliko i vaše, prekrasne Ivane Brlić-Mažuranić. Priča se zove Polje milosrđa. Za tople, jarke, zvijezdama osute večeri u praznicima pričala je baka Manda ovu priču, pričala je malim gradskim školarima koji nisu znali bili se više divili krasnoj ljepoti noći ili nježnoj zimskoj priči bake Mande. Evo priče. Ima dolje u dalekoj, tužnoj ravnici polje koje narod zove Polje milosrđa. Bila godina rodna ili nerodica, na tom je polju žito uvijek gusto, klas je uvijek teško, a ptičice nebeske ne diraju u njega, nego kad mine žetva, one se na stotine spuste na polje i pabirče ostatke žetve. A narod opet kaže da kupe mrvice Dragušina kolača. Bila u staro doba majka i kći, a živjele su u osamljenoj kućici na dalekoj toj ravnici. Na sam badnjak izašla mala Draguša bosa i u izderanoj haljini na prag kolibe da nahrani ozeble ptičice mrvicama kruha, kako bi to svaki dan zimi činila. No baš na taj dan imale su majka i Draguša vrlo malo kruha. Ostalo je dakle i malo mrvica, tek pola šačice. Dobro se Draguši ražale male ptičice, što su sa sviju strana izlijetale iz grmlja koje se savijalo pod hrpama snijega. Hladan vam je stan, moje sirotice, a malo je mrvica u mene, tužno će Draguša. U to se sjeti da čuva u džepu svome blago veliko, 2 kolača, koje joj je dala kuma da Draguša i majka njezina sebi zaslade sutra Božić. Čuvala ih Draguša ko oko u glavi. Ti su im kolači bili sve božićno slavlje u njihovoj bijedi. Ali Draguša, videći gladne ptičice, reče: smrvit ću vam svoj kolač, male sestrice moje, znajte i vi za Boga i njegovu dobrotu. I radosna srca mrvila je nasitno svoj slatki kolač, oblizujući samo oslađene prstiće. Onda prostre svoju maramicu na čist bijeli snijeg da ne propadne ni mrvica u njem. I ptičice su jatimice dolijetale na maramicu, a sjedale su Draguši i na ruku i kljucale joj nježno prstiće i ustanca. I dok je Draguša radosno gledala svoje ptičice, doleti među njih krasan bijeli golub. Nikad ga Draguša još nije vidjela među svojim ptičicama i začudi se. A pričini joj se u isti mah da čuje glas koji veli: pričekaj, Dragušo, ovdje, maleni će Božić doći, da blagoslovi ovo polje i mrvice tvoga milosrđa. I za tren se bijeli golub vine s mrvom Dragušina kolača opet uvis i nestane ga tamo daleko u magli tužne ravnice. Draguša je čekala, jer je vjerovala da će Božić doći. Čekala je u svojoj kratko izderanoj haljinici, jer je bila vikla zimi i jer joj ona nije mogla vjere oduzeti. Dok je ona čekala, sklopivši pobožno ruke na toplom srdašcu, začuje laku zvonjavu praporaca, tihi topot mekanih nožica i tamo iz daleke magle pojave se zlačane saonice,
a pred njima upregnuta 2 velika bijela zečića. U zlačanim saonicama vozi se mali Božić u modroj odorici, okružen zlatnim sjajem, kakav je na oltaru seoske crkve. Saonice stanu uz Dragušu. Maleni Božić pruži svoju ruku na Dragušinu glavu i progovori: blagoslovljena ti i ovo polje. I pristupivši, uzme šačicu mrvica s Dragušine maramice, mahne rukom te ih posije dalekom ravnicom veleći: od dobrote jednoga djeteta bilo navijeke blagoslovljeno polje ovo. A onda se mali Božić obrati Draguši i reče joj: pruži mi svoju maramicu, da mrvice s nje prospem pred prijestolje svoga oca, a zauzvrat evo tebi darova. I u maleni trošni zaprežić Dragušin metne Božić darova u izobilju. Za tren odletješe bijeli zečići sa zlačanim saonama u laku maglu, a u mraku koji je međutim pao, ostao je sjajan trag kao da je zvijezda preletjela. I bio je majci i Draguši blag božićni dan i svim ostalima na blagoslovljenom polju. Tako završi baka Manda. Zamišljena djeca prošute malo, a onda zapita Zorka upoglasa: a je li to sve istina, bako? Ne znam, lane moje, je li ta priča istinita, ali istina je da je svaka zemlja blagoslovljena koju dobar čovjek gazi. Čiča miča, gotova je priča.